Hello guys, bakunzi ba Dastakona by'umwihariko mukunda iki kiganiro gikorwa nanjye Katness ndetse na Jarike nubwo adahari today ariko ndahamubereye. Rero mumaze kumenyera yuko tubageza amakuru agiye atandukanye mu myidagaduro, amakuru agenda trendinga ku mihanda, ariko tukaba twarabazaniyemo nakandi gashya k'imikino. Ubu rero tukaba tugiye gukina umukino wo kurushanwa kurya. Nubwo mubona nicaye hano imbere, ngiye ubu ndi boss ready wakoresheje iki gikorwa, nkaba ngiye kuhamagara abakinnyi bari inyuma ya kamera. Murabona izi ji ndetse na fanta ni amacupa 10, hakaba n'amapaki 2 y'imigati. Buri muntu afite ipaki yiwe, buri muntu afite amacupa 5 ku byo kunywa. Ubu rero bagiye gutanguranwa. Hano mfite amafaranga 50,000 nibyo bagiye guhatanira. Wabakinnyi ni Josue ndetse na Okim. Welcome. Ngiye kubabera coach no ngiye kubera umusifuzi. Ngiye kubera umusifuzi hano. Ubwo muragira ikipe mufana hagati ya Josue ndetse na Okim. Twagiye. Ntabwo yakwibye hano hano nta nuzirimo. Josue game over. Shira hasi byarangira watsinzwe. Akakana nakabwiye ngo ndakako biranishe. Ariko ukongana ni umudimu uva mu itako. Bakunzi ba Dastakona, murabona ukuntu umukino urangiye. Igikombe gitwaye Okimu. Akira amafaranga 50,000. Karamu kajyane kwa muganga. 50,000 amafaranga yandishaka. Mu byukuri uyu mukino ntago nari nkumenyereye. Karaba. Muri kubimana siyiko. Ase musinzi biryo. Bafashe basinzi biryo. Sinakubwiye umuntu agatsinzwe none atangiye kubimera. Ibintu birasekeje.
Josue ubushize niwe muntu wari uyoboye ndibuka ko nari impanganye nawe mu gitimu urimo watwitse kuri inshuro wari wiyemeye ko uri buze gutsindira biriya 50,000 none baragutsinze ko mbona upfuye mu by'ukuri uyu mukino ntabwo nari nkumenyereye niyo mpamvu natsinzwe kandi urabona umwadiveriseri wanjye afite ibizigira ni umuntu ubashije niwe rero yankubitiyeho nanjye akubitiye mu gafuka ariko we mumbare murebe muribuka ibintu byari biteretse hano amapaki 2 y'imigati amajuice yuzuye fanta ego mana yanjye uwitwa Kimwe nubwo yatsinze ikigaragara cyo nuko biramwishe kuko ubu tuvugana agiye kuhita kwa muganga Joshua ndawe nagiye kumfana Joshua eguka gira icyo ubwira abakunzi uretse kugenda gira ikintu ubwira abakunzi badastakona kuri uyu mukino abakunzi badastakona tugiye kujya tuzana process yo gutumira buri mukunzi wese dukurikira nawe twifatanye muri uyu mukino kuko ni ibintu bishimishije imikino tuzatubazanira imikino igiye itandukanye ntago iteka tuzajya dukora imikino yo gutangura ngo kumara ibi byo kurya tuzakina n'iyindi mikino iri fani kandi buri wese yibonamo yego nawe ukomeze gukora subscribe ukoreshe ya like ndetse na comment abakinnyi bari mu kibuga ni Okimu ndetse na Josue ngewe nkaba nari umusifuzi akaba ari nanjye wari washyizeho ibi byose nari nateguye kugira ngo mu rushanwa harya buriya barushanwe turebe ubasha gutsindira biriya 50,000 birangiye rero umukino Okim ari we utsindiye 50,000 twari twateguye byo kuza guha umuntu uri bubashe gutsinda so guys mwakoze kubana natwe yari Katness na Josue ndetse na Okim